Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Kadorbar mang tengka jong ki yeng dorbar thawan ke jela ne kasngi ka khatwai terek uyayong. Kalai tai holor ki babon ki man ibalawara da kalyang persya kumjo na kalyang sanchar. Kajing tai kelas dang na kajing keren ban thau no ya civil subdivision ke batmai hapo dalu hari lum garo. Bat yakani kamat lawan ra do MLA u Brening e sangma. Na kalyang u MLA ka seng kongres pan ubadang susha je tmai na nongpo constituency. Ulapan jing pensya no menteri bakmi ya katrat health and family welfare uba el hek halor ka jinglong jingman jong ka omsaw nongbri primary health center hagini kisngi nakalyang MLA klemsang pan na mauplang constituency uba SK Sun ulabo jingkali halor ka jingdon ki karkhana kibaran hapo industrial estate hapo Banihat Riboy district bat khamtam laki nongtrai hakani ki karkhana kide ki trajilla ni ki banabar sakawai pat kabau SK Sun ulabo jingkali kadai halor kapong omyam ubalakali no menteri ubakmi yakatnat ki kambodeng bahato kalong kajing sisa ba kajing pelang om hakani kapong kaladuna na kajing hiar kajing jelio jongka na kajing tuat ki jabo sakani kapong sakawai pat kajing kali kaba lawara ruba SK Sun kalong ru yakatnat ki kambodeng hi barkata kali bahato kani katnat kadonem kajing temu ban pentri kamno yaki wen farm banyarap ya kajing ket yakani katnat hakabe de ba kajing sam boarding sakipat ba Thank you.
Which are the locations